Saya tengah stres sekarang ni. Oh, tengah. Apa yang membuatkan you sebagai retail manager, 3 benda you stress sangat? Bila RA kita tu tak faham apa yang kita bagi tugasan. Okay, satu. Okay, and then bila paling stress, gaji delay 1 hari. Okay, satu. Dua. And then perjalanan dah, the way. Kita kan take over banyak branch, kita dah ada sekarang ni. Jadi makin banyak branch, makin banyak stress sikit. Okay. Cari kedai Cari kedai. cari workshop Cari workshop. Lagi IM yang problem selalu RA lah. punya problem. Selalu apa? Apa macam pun ada ni. Oh, macam-macam ada Macam perangai. pun You ada. pening lah. Pening, banyak pening oh. So far Okay. RA lah. RA. Kenapa dengan RA? Terlebih baik. Terlebih baik. Terlebih baik pun stres. Lebih baik stres betul. Okay. Dia under shadow saya lah kalau macam tu. Okay. Lagi? Kedua, daripada segi customer, Kenapa dengan customer? komplain lah. Okay. Kebanyakan komplain. RA tak dengar kata, RA tak dengar kata. Lagi? tak ikut arahan. Lepas tu contoh miscommunication. Miscommunication antara? Tak kisah daripada kita dengan anak RA ke, daripada atasan ke semua. Okay. Communication penting lah. Last one. Deadline terlampau pendek. Information sampai ni tapi nak kena settle besok petang ni. Stres lah. So Stress lah. sikit lah sebab masa, benda bergantung dengan masa. Itu saja. Okay, so as CEO, you bagi 3 benda yang buat you stress. Buat I stress ah. 3 benda saja. Okay. Actually stress tu I rasa bila contact dekat manager, dia orang tak balas aku, tak dapatkan information tu memang aku stress lah. Then second thing is like bila apa yang I plan tu tak dapat jalan disebabkan benda-benda yang aku berlaku tu aku stress lah. Yang ketiga tu bila ada SOP dia orang tak follow tu aku stress lah. Itu je. Okay, Okay, thank you. thank you. Enjoy your meal. Bateri Kong Battery Hub kan ada?